Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Kelum Tiniang Tourism Promoter Group Mutersya hakajan mit sautruk nopra alra postan lapin Thaba di Bording baharukam halum Tiniang pa kumshibenta gajing lekmen Christmas yagini gajing pin Thaba lapli pat baru sembut midrang ba ka jella bas nyam halang dhar ringkar kajinan lau MLA ba ni Jorki sungo nalo kiwe hashwa kani waheshnong kemutersya haba jingkran uliat ho biya ulum Tiniang natip kumulum misngi neralyang berudan ke khana pateng jong kesim la timpang kablalong kesim mapau namha hakihima manar karilum jaintia kular termai tu ke toilet yu ke lot ni ha sa thu bayan ni dem le ke proposal gori mu pha ni te study chai ke te opai ni ba ke jimuk ke ngawra bo sri program wan heta ko pile dia tu chong sani binemian ne kuan ki benta go to promote kon benta go to e yo perchang pa ni sarkar yo mango yo lai bai lai ruti yo vi kat ka manga ni by experience de chemo sta po kasihil MG Lodge kusang singiri pauklur hanai tang surkarim lai teman le no ai ko kon go e sarkar emen kita go bon pa ba di spangut di hajarut stiaw tangga toilet nam hanai emen ki pai thagum jom war menung toilet ni nya pratli de tha te kete to ke jimu kudaw ye chong berkat bi next week malu malaka monday te de boy study ye go west center hills mong de ko du sig yo manu jori ge yo ngai go wonwa kwa lo focus ke jimut ke jimang ke jitanu di kam sarkari open mana ya turista tourism industry tentu usuk penmani overnight cimpor ke kamu governments ni ba ada yu ikat kaman kani kejing flu ke footfalls yang ke turis negeri di state usuk tenadi man gala golai baik man gala in a positive directions dan dapat hagi wan kitau new len ni nam gue kelami ke wito di kelami chong katu ani perahu en guong ile doa sora ai ke sarkar di spak lurna ngau ong ep mana pa ke proposal lambaga ni central funded scheme entau pa upding ke sarkar India kadau tip dau survey go kawon ke thau ko to ai sa ko thau to pendu chua te kam ke nuksa for small example kam ke sora chira punji ko tip lepa wara ko berthai ba mari pa ini le spak lur tampling ke sarkar India tak kuat lah gue ke por mau manu jor to gani jadi untuk man haga de do terlebak lai kau initiate daw mani go do no dalam perkat bahabi kami ti woro daw mani pele no e ke fon sarkar kani go do yu dan do yu por bon bagi yu sarkar go chnai mana bet man kamu yu so mem nong yang mem nong pai mem nong yu kenuk sa kami ni CPSC hek to lai perlu san ni paulak handai tangi staff mem Tapi tourism tak ko hab industri ki pauklor. Ko hab study tik betik. Coba ko nuksa kamanar ting monulit kamon food falling pa iba embrum mengalai mo to kamon ulom Tiniang ile wan knang dengan ni wa kwa ngau penting mit cak pada ko berta. Ento wan ki ni krenji bu ni. Wa ngala dengan wan yo tik bru yo post social media ai. Lalu deputy chief minister visit ulom jan ulom mumet jan. Kita tak boleh kuat bayo mah. Dalam perkara seula cukup liwang yo lai hak do ulti neba am program gudang hek pau tra gini yo lai pa ini kan ngudi ini handai wana am intention yo nga with a positive direction